Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Umrupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kajile kay football blatip kum ka 16 men's invitation knockout football tournament aratar arpusan belapun lang daga Pongkung Sports Association klapoy no siya kabukod haga kan rutru ujliu aratar arpusan haga jinya kun kabalong happening ka local legend bersya ekalat Umrisaiñ. Dagi post pa umur ki Paitbah kilawan sa kilang ya kadiga jinya kun ka ba internet haga bakini ki ardli kin honjile kay kbiya kini ekan namla do klapoy siya ka jinya khat ka mar argol. Banrai ka kenhon ka bayo ra ka namla do haga jinga shoot penalty kelat Umrisaiñ kelala un penlim no ka local legend dalai lashi gol bat yo khore ka khusnam daga song pisa ka bakot silak tingka kan ba ka local legend ka blawan baar kliyo khore ka song pisa ka basa puajar tingka. Yesim mentah kidan hadu kat meriu tali kitim bat kiladu hakane ka tournament kinyo ban ra ya ka song pisa ka basilak tingka bat kirana sop kinyo ban ra ya ka song pisa ka ba sopo hajar tingka kumban supente pi ba ka Pongkung Sports Association kan sayoru ban kenjo Jakarta kebasan Pausnam haune usnam uban sabut te ka Pongkung Sports Association hakajing banyo ban rakhe ya kajing dap san Pausnam kan sayo ban pelang susu ya ki tournament ki ba kham he haune usnam uban sawan kunta ni kapat ya ki baro ki samla bapinang yele kai ba bapinang kilan met ba ka Pongkung Sports Association kan sayo ban penlong biang ya kum kini ki tournament house nam uban sabut. From the hills of the east, a new voice rises. Hello, Meghalaya.
our state's first ever OTT platform streaming stories, music, and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here.